takas do di pasahat tamuna taropo nang binay muna tu pengurus PB au saudik dohonok kudo saudik managpawo kudo taropo na mine mehon yo puku na mine mehon di bapakku buau moro tunghurang anon unang jotor komen kamuna unang komen jo muna alana nakingan paparang munai dangarang na komen ya kan jadi mau nanti mari jawab moro na di meme hono puku taropo ni si Raja Parna doho bapakku buau songrama ia putra si Raja Batak anaknya dua guru tanya bulan do Raja Subban ia Raja Subban anaknya dulu sore mga raja doho Raja Asiasi do Sokar Malinda operasi nami moda asa langsung boleh catat songonari asa dong musisi dulu banding mersugut di pengurus PB ia ini songi raja dulu Raja Nebeton Narasaon dohok Naswano oput Raja Nebeton takas doi morde memehon na tuwe-tuwe do buku marka sohotam may mana tuburu ni Raja Buru Malalo na perjolo dung rumah tangga halahon adong kira-kira 7 tahun do 4 tahun dan adong tubur dadana opukta Buru Malalo ala burjuni opukta Buru Malalo jala anak syakanan sa story mga Raja Nebeton dia rohani Buru Malalo hidup Buru Malalo mah sonon hatana toput Raja Nebeton amang hasian holos syakanan tubuni oputta sorry mga raja si matwakku ina Buru Malalo ia par menguli bahwa Hussein ala nyarong jujui menguli may mana tuburu pasaribu dum menguli mana tuburu pasaribu leleng di parlelengan manggora mafamuro mungkin ada pinang puto sa manggora famuro akan ambil suatu orang non silana pak bahan orang lahir di Pangaraptuan lahir di Jakarta dum manggora mana lasian rohani Raja Nebeton mamere binanong manggora pamuro tu istrina dumi leleng mana pep jumpa di kina dapat opas nasi ulan lahir manang beruta si bintang masa dum lahir manang beruta si bintang masa leleng musa di partikian manggora musa pamuro si Buru Malalo si Buru Malalo dum manggora pamuro itor manggora musa si Buru Malalo anak kedua saya istri perjodoh agak manggora mah alai dum manggora leleng berget dapat si ulan lahir ma si bolo dum lahir si bolo lahir ma si Buru Malalo tabetua bahasa idok tabetua ay ngaro tua pengertian na imay na nyon opuku wow dum lahir tabetua mangi mo se lahir ma saragi tua munte tua dohok na putua omma taropo nasi derita hon ni opuku dohok bapakku wow dusi puli mangudang ma buluk tua dohok tabetua isa datiki adong maulaw isa mosir di nomor non isa mosir ala putra jena batu perdana do mersiguru manaduan macalo capar ara macalo caparina dam aulina idoge adong na julani permasalahan antara di sibul do tabba dungi boto rejena beto ni adong do bisu ide nama teribata tu rejena beto ay mulusugot tapi mata perbedaan do dia aku na duon mersiguru to pabuk syakana jujur soanari hudokon muli hutanami isa mosir dangarang buaya tubuni bangsa hudul syakana ikut tubuni sinomor sen di syakana alai mahonong ni paparan ima honong ni putra jana bado tu marga si buluni Roma Putra Raja Nabar
Yazid Madhon merutuk. Soalnya bah siapa merutuk masih orang berdua ini. Nah merutuk pun lagi ipatupa rejanya betul mak untuk nita berdua. Ipature muse untuk ni si bolut dua. Alai adong rahasia ni bah. Ya untuk nita berdua holan unok ni sangkar riba. Habe untuk ni bolut dua ibarat itu terugu di mana. Dengan perjanjian isen nomor budar itebak YouTube imasiak dia ini. Roh aku terjadi berat. Tebak ini betul betul. Itebak bolut dua. Apa budar orang sangkar bro. Ibarat. Roh aku terjadi berat. Isuruh musik bolut dua. Tebak ini tebak itu berbudar. Ibadah dia orang berdua masa hos yang dia ni. Duk soalnya turi-turani Nabi bikin apa lu tasbih tahu masa. Bapak nasuar Nabi Nehemi merdeka pun nomor geleng. Oma sejarah nak buat. Asal nama buat kita selalu berjo dan dong hidup kan nomor tasbih tahu masa ni merdeka nak gelengin. Siapa marbikas perweden yang puta bulu tua dohok tabeduma lawan masudena tubuh yang puta bulu melau hutabba alai ro na bulu tasbih tau masa na dia pe botoki ikom magi hutoni dawina itinggalan pe botora na bapana rajene beto dohok bulu tua ihuta pakoran orang malah hutabba ihuta do Opun tabur melau, lelek di perlelengan, macam roema, na perut tasbih tahu masa itabba, isa detikki na macam Roma sana dulu madakotor, na perut tasbih tahu masa, imasilai sabu, imacaritana na huboto, dusipuli Roma na perut tasbih tahu masa. Na dia pe nama saya itu ikut sejulum dau muli roh tabetua mandokon itu mengulu dubi mata mengulu dubi moto ya wah mahita semua nah apa nama saya unang tapi ngoti ngomong orang mau punta tabetua do sudah do sarang itu do muntetua do nabutua do opun tabur mala hutabba usaha itabba he usaha ibangura yulahumma ada khopar nabi hum kana punta cijudu law sisundo dido opun tarajane baton tonani rajane batoni sisa dan anak sisa dan guru nasojari hamu kapiro parku marsiulia Imam mulun cerita dengan buku masalah tuna beruta si bintau masa, okay? Jadi asas awalnya kita tahu tu, dakwah ini salah benoni, baru kamu salah. Lagi mulun dong tikos na, dong kamu tikos, okay? Ada tu boleh kita nama hamarangi, ada semua orang partikian dulu, boleh kita abegi. Duksi boleh, berhak manusia dong merulang. Na beruta sebita masa nakian roh puta tragedi beto 22 iba orang manusia halau putabba orang putabba dengan iba orang jadi lele di perlelengan di rumah tangga na beruta sebita masa silai sahungan tubuh maburu waru sada ima si baru marihat si baru marihat apa karena betul si baru marihat ala memang mirip sama tek ya dong ibarat mau tahu busuk buih isima ibarat puta raja nabata ala nak menurut tapi kiri sama nari masa ibarat puta toy memang kalau puta raja nabata memang sangat sakti dong sangat sakti ala nak jolo berita di pucu bihuton bah so itu gimana
Dena imana tabuna, aga ibai mesi na tuburi ima tuburi na borota suita mala siburu madia tu tahu pusut buhit. Dugle di mana lengan, tabatu abe mangoli, saragitu abe mangoli, muntetu abe mangoli. Mulutuk pera kuwatorang tabatu dengan permasalahan doh saragitu. Lahir ma anaknya muntetu. Tuhuma oputa raja si Depang. Oputa raja si Depangon alaran do cacakna. Tong itaruh honat tu si tahu-tahu. Tu si tahu itaruh oputa raja si Depang. Hape di sana tinggi ibera oputa raja ni bato apa kopu nesa. Dungi bereng sama libat mengulu lebih hape kopu na dua. Lelem di barilengan tubuh maholong di Siburu Maria do oputa raja si Depang. Marholong ni roha mahalahi. Jada dong haroling roha mahalahi rama puta raja ni bato. Aha sahik ni Siburu Maria do raja si Depang yang arok sahik nabe. Ibu semua puta raja ni bato may tu bucuk itu tu perbuatan ima natabai di si ahli karena para nabe prasasti, kan? Isi hati hutan yang puta raja yang bayar. Duksi puli Roma napur sebitahu masa mengulu dah habis berukur nampai somali. Idoge sampai nungai nong dia menguruk raja si lelai. Takas doi namar pesta kamu jana hubere kami doi raja si tangkang ma baru si habulun guna molutuk tikos emang baru hatahun na tikos agar hatahun na tikos imana huboto kami cari ita sawatik siapa parang yang puta raja na baru molong na hurang ceritaki naminimehon yang buki do naminemo babaki partio buku mana salah do babakku alana marumur tagai mejo buku marumur jo 40 tahun babakku 40 tahun au songonari ono 20 tahun berarti hampir 140 tahun oke ima na hudiyo carita naminemo ni babakku jadi songonima los gogol di hita salutna asabudan no muse pengurus di BB agar Allahumma baik saya gambar-gambar dan masukan karena na semua dia benar tarap pun isi dua tak tahu tu repek na semua dia hari pasal tai tarap bona mulu siapa par na puto mulu tua mulu tu papara ke bila kain di sono ba anon robe tarap pun muse oh asal dong muse di baru tarap tu di pasok dan bersihnya na semua dia imarana dulu pasatami siapa par na puto mulu tua Morate mah di hamu pengurus, morate menang di kita saruna. Horas sama jaga gawe.